julle. Vandag ek doen 10 met Swana by my skool. So jy's confused nie. So jy kan nie dit doen nie. So ek doen 'n video nou. So jy moet like en subscribe vir die share. So dankie, jy moet luister nou. If jy doen scroll, ek kan nie jou like en subscribe nie. Okay, let's see. Pedi Taru. No, Faru. Taru. Laru. Tikwe. Zitwe. Keki. Toki. Taru. Good girl. So, like and subscribe. So, Hold on. Count in English. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And Afrikaans this time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, like and subscribe. Love you. Count in Setswana again. Alright, I have to count in Setswana, but I don't know why Speak because... in Afrikaans. So mama het gesê ek moet weer doen by Afrikaans. So ek wil nie Afrikaans doen nie. Sy het gesê 10 met Setswana want ek wil nie so ek gaan if ek sklim met hierdie so kan ek rus. Ek gaan slaap. If ek sklim met hierdie met my foon so ons gaan start. Okay. Pedi Taru. Faru, Taru, Hikwe, Sinti, Hoki, Hatu, Halu, Taru. Good girl. Thank you for like subscribe. So, bye. But I said speak in Afrikaans. Kom. Okay, so I can see in the other subscribers. So, dankie vir jy het gesien. So my mamma en papa en my boetie en Sissie gaan sien. So ek gaan dit gaan sien en my mamma gevoer. So my Afrikaans juffrou sy's baie. Hey, yeah. Say bye.